Юлашки иге жылда республикара транспорт пашығына аваризен жуче сагыр процент чакно. Онда сузурланы зем 11% аран сахалрақ. Шабақта сингерри ларудыров Алексей Велигензем шәрі черен виші чынран бұшласа, шәрі черен билек таран шетне. Шыл жүрев хорушсулығы бешігіны үйдузине паян правительство комиссиенже бұқсат ұқреш. Транспорт пашығына аваризіне тешкерес пузан үзәрле рулюм неларыганзен жуче шаплақ чакмасть. Шудалық пұштанырынба шак сылдава була канаш хулынже, канаш тадашу башка районезінже вижи жин пурнышрам вғыцыр уйрылны. Пенди игексем юзерзем жен пенди нумай. Шамбада пахсасын профилактика идеме ебр хаман участковый зене. Тогда шулжинде ишлеген инспектор зене операция нетрезво водитель дирепер. Конда да перин шулжинде ишлеген дружинниксем де кушанаще. Шинзем 02 дер шангарваза шак водитель зене де пере тытма полужаще. Час-часах аварий благан вырынзене балыртно егибни ширим мәшулда вәзен жуджи вындо хырбулна. Шав жутри хорошу шиджелаптакра егибни ширим бір мәшулда пәр аварийде булман. Пілдергила рудырова жуда изе шаклаптык сем жинже ширим улда аварилі теслеге жуда илне. Он жухне еге жин вилне ширим више жасуранланны. Шавын бада шулзем юзавлы булмалла халлеге федерация жайынжи шулзем пағалы ялайық. Шавын бада республикада да вырынды хойдыдымлық шутне керегенезіне кивешлі шайра тытмалла тері транспорт министра Владимир Осипов. Инженерибе техника ешезіне вғытлы бұрнышласы шинжен калашреш. Вунике пызы хывыртлықпа шүремелі магистрале доны жүхне озы құраган жолзіне ага ойген шерімбелік мәжечен юзама бұшласы шинжен калашреш правительство комиссиенже.